នេះគឺជារឿងអាថ៌កំបាំងមួយទៀតជាមួយនឹងសំឡេងរំខាននោះដែលបន្សល់ទុកនូវសំណួរច្រើនជាងចម្លើយ ការហៅពីខាងក្រៅឆ្នាំ2003 ទីក្រុងតូចមួយនៅក្នុងខេត្តហ្សាម៉ូរ៉ា ម៉ារៀននិងម្ដាយរបស់នាងឈ្មោះខាមិនរស់នៅតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងផ្ទះចាស់ដែលទទួលមរតកពីជីដូនជីតារបស់ពួកគេ វាជាផ្ទះថ្មមួយក្នុងចំណោមផ្ទះដែលមានជញ្ជាំងក្រាស់និងពិដានខ្ពស់ដែលរក្សាអាថ៌កំបាំងពីជំនាន់មុនៗ នៅយប់មួយខែវិច្ឆិកាពេលត្រជាក់បានជ្រាបចូលឆ្អឹងម៉ារីបានទទួលទូរស័ព្ទនៅម៉ោង 2:37 នាទីព្រឹក វាជាជីដូនរបស់គាត់ អ្វីដែលចម្លែកនោះគឺជីដូនរបស់គាត់បានស្លាប់មុន6 ខែ ទូរស័ព្ទបន្លឺឡើងយ៉ាងទទូច ក្រោកវាដោយងងុយគេងនាងមើលអេក្រង់ យី វាគ្មានការពន្យល់ទេ គាត់បានបដិសេធមិនលុបទំនាក់ទំនងទេ ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទថ្មី វាមិនអាចជាកំហុសទេ គាត់ឆ្លើយទាំងបេះដូងលោតញាប់ សួស្ដី ស្ងាត់ បន្ទាប់មកសំឡេងខ្សឹបខ្សោយប៉ុន្តែច្បាស់ ម៉ារី ថែរក្សាម៉ាក់ ហើយបន្ទាត់បានស្លាប់ ម៉ារីយ៉ាមានអារម្មណ៍ត្រជាក់ចុះមកឆ្អឹងខ្នង គាត់ឈរស្ងៀមទូរស័ព្ទនៅតែក្នុងដៃគាត់បានព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅវិញប៉ុន្តែលេខនោះលែងមានទៀតហើយ នៅថ្ងៃបន្ទាប់ម្ដាយរបស់គាត់ស្រាប់តែដួលសន្លប់ នៅមន្ទីរពេទ្យគេបានរកឃើញថាគាត់មានបញ្ហាបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរបើមិនបានព្យាបាលទាន់ពេលទេអាចនឹងដល់ស្លាប់ ម៉ារីយ៉ាមិនបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទបែបនេះទៀតទេ ប៉ុន្តែសំណួរមួយបានលងនាងរហូតដល់សព្វថ្ងៃតើវាជាការព្រមានពីខាងក្រៅទេ ភាពខុសឆ្គងនៃពេលវេលានិងលំហ ឬគ្រាន់តែជាការចៃដន្យដែលមិនអាចទៅរួច អាថ៌កំបាំងនៅតែបើកចំហ Voici la traduction de l'histoire en français. L'appel de l'au-delà. Année 2003. Une petite localité de la province de Zamora. Maria et sa mère, Carmen, vivaient seules dans une vieille maison héritée de leurs grands-parents. C'était une maison en pierre, avec de hauts plafonds et des murs épais, de celles qui conservent les secrets des générations passées. Une nuit de novembre, alors que le froid pénétrait jusqu'aux os, Maria reçut un appel à 2h37 du matin. C'était sa grand-mère. Le plus étrange, c'est que sa grand-mère était décédée 6 mois auparavant. Le téléphone sonnait avec insistance. Encore engourdie par le sommeil, elle regarda l'écran. « Mamie !» Elle n'y comprenait rien. Elle n'avait pas eu le courage d'effacer le contact, mais son téléphone était neuf. C'était impossible. Elle décrocha, le cœur battant à tout rompre. « Allô ?» Silence. Puis une voix faible, un murmure, mais parfaitement audible. « Maria, prends soin de maman. » Et la ligne se coupa. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle resta figée, le téléphone à la main. Elle essaya de rappeler, mais le numéro n'existait plus. Le lendemain, sa mère s'évanouit subitement. À l'hôpital, les médecins découvrirent qu'elle souffrait d'un grave problème cardiaque qui, sans prise en charge immédiate, aurait pu lui être fatal. Maria ne reçut plus jamais un appel de ce genre. Mais une question la hante encore aujourd'hui. Était-ce un avertissement venu de l'au-delà? Une faille dans le temps et l'espace? Ou simplement une coïncidence impossible? Le mystère reste entier. Aquí tienes otro relato de misterio, con ese tono inquietante que deja más preguntas que respuestas. La llamada del más allá, año 2003, una pequeña localidad de la provincia de Zamora. María y su madre, Carmen, vivían solas en una vieja casa heredada de los abuelos. Era una casa de piedra, de esas con muros gruesos y techos altos que guardan secretos de generaciones pasadas. Una noche de noviembre, cuando el frío ya calaba los huesos, María recibió una llamada a las 2:37 de la madrugada. Era su abuela. Lo extraño es que su abuela había fallecido 6 meses antes. El teléfono sonó con insistencia. Aturdida por el sueño, miró la pantalla. Abuela. No tenía explicación. Se había resistido a borrar el contacto, pero el móvil era nuevo.
No podía ser un error. Atendió con el corazón latiendo desbocado. Hola, silencio. Entonces una voz susurrante, débil, pero clara. María, cuida de mamá. Y la línea se cortó. María sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Se quedó inmóvil, con el teléfono aún en la mano. Trató de devolver la llamada, pero el número ya no existía. Al día siguiente, su madre sufrió un desmayo repentino. En el hospital descubrieron que tenía un problema cardíaco grave que, de no haberse tratado a tiempo, habría sido fatal. María nunca volvió a recibir una llamada como aquella. Pero una pregunta la persigue hasta hoy. ¿Fue una advertencia desde el más allá? ¿Un fallo del tiempo y el espacio? ¿O simplemente una coincidencia imposible? El misterio sigue abierto.